Anope ma da asori me da sorry me go BullDog Kwasia bi BullDog bra BullDog bra BullDog utimi do papa chere BullDog wetimi do papa chere and wetimi abaye President Akufo-Addo BullDog wenimu tantan wate BullDog wenimu so wudini BullDog wenimu abopo sister poli so unim tapoli Kwasia mpeni be mate se wo BullDog utimi be didi President Akufo-Addo atem mame ma wakwa ba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo freme Addo searching ebusuafo BullDog oye entertainment pundit ewo United Showbiz so abranti ya nenu drobri wakotena Accra FM akoye interview akeka insemu insema ehwe community insa all in the name of say ope meaning say ope position so ope post when this party moment mention because wakwa de ama omampenda da John Dramani Mahama wasanso abenti ope position there I cannot tell but BullDog I can't say you excuse my language in penny for motion BullDog we are from what dream near Juma ana Ghana fubi and on what to in Krawe a day I'm a BullDog Nanina is a BullDog entertainment sorry interview or koye also His Excellency the former president now don't go for the baby and son well now when you will be brepa Addo BullDog go how the senya Addo former president now don't go for the baby president wabehwe njankafo mobrofo bible na the kind say the ocean njankafo ehwe mobrofo ehwe kunafo no oni nyamisra wo nti BullDog who are you BullDog when was the last time abofre bi anya admission wo BullDog where you bottom iska e dey a sponsor no e wo mse Ghana iska no His Excellency John Dram the former president now don't go Akufo-Addo de ehwe mofra no yensika Ghana Japade ho fa so no de hwe mofra no na president ahe e no mo de Ghana ye Japade ewo ye natural resources no de ahwe Ghana for mofra over 5 point something million free president ahe omo benyedi no mbedi edi bi to dan emma wo East Legon edi bi ekoko Dubai edi bi edi nsem zendis for nwa bensin ho no babedi free SHS na ho be ekka no amount into 1,000 before answer na omo fra omo enye aduane papa di junior high school for mo fra 500 and something if mo say 800 cedis for registration fee in fact a free SHS form of free Kurana omo ye free no kwa they are paying for it, they are paying I think almost 600 cedis ni nankana Mahama chia anko nka esen no ni na ya Ghana scan bia se ni na so ya Ghana ya Japade scan bia nti otua ensen no why is he not paying? Why is this government asking the parents to pay their children a registration fee and I hon keka hon? Why is the government asking parents to feed their own children? It was school. Ghana is can ye na there. Nana do be your president. Sha kwanya nana do you Ghana ha. And this almost 8 years. Ora tamels ne de. E kan Mahama ho de. Even Mahama ne come back you cry no. What can you now be my point on Bayano and to His Excellency na Addo Akufo-Addo ne de. And they be sida. Unprecedented. Akwanya former president na Addo Akufo-Addo yi interchange na Addo ye omo diska omo di NDC fu musu diska NDC fu ska mu di no nyama hina mbotu ya account for say this and this na ye legacy NPP abomo abedi bi but when it comes to legacy omo ejabi BullDog when you fun when you do say BullDog na wode wato no mutu mi jamon papa ho ebe etwe cameras mu anim edi amanfo papa atam ai na mawo bada meboa aside nipa no ye president no ye peninsin o nezo obe brands and wewu na sometimes when you are talking against someone yakopon sa woni so
na ka de nti na sofo bi ko bo adwaman still na adom no wone so on ni pede no de akwa ko bo adwaman but adom a chede de be ko so wone so because I adom na Addo adom a chede ode ne be do me Ghana because oya adom a chede nti wa be hwe njankafo ofra na nde chese amwani owa UK and na Addo no so ndabo free chese ni generation omo mbre na ne maame kra ne breast betwa and na Addo ne so if Ghana yanto aba man na Addo his excellency the former president one for 3 years is amba and kasa onya buburo nkenti mi emfi abusuan ne so da through his excellency the former president na Addo Akufo Addo weti mi abe even with amwani nko ano yakopon ne nsa wa na Addo ne so inti BullDog na Addo abe this kind of so don't come and sit on radio and speak nonsense about former president na NDC for na mo mutimi enya audacity NPP for atem am we di mo atem bia na mo send a threatening message ebrubum bia mo ye moa excuse my language adenti na mutumi di obi ato obi be di obi bia na mo de mo ntai apai adenti na mo tesa if you just a moon politics here NDC for the one de say politics na ye betimi adi watem but you don't have any right to insult us back moyale we be so yale we be atama NPP for so be di mu bi mu bro mu wana mu abro mu kukum wana ezi na yakọ because Ghana yati he what ya wa yenche reply on the ma BullDog anọpẹ ma da asọrọ mi da asọrọ mi ko hu BullDog Kwasia bi BullDog bra BullDog utimi do papa kire BullDog wetimi do papa kire and wetimi abaye president Akufo Addo BullDog wenimu tamtan wate BullDog wenimu so wudini BullDog wenimu abopo sister poli so unim tapoli Kwasia mpeni be mate se wo BullDog utimi be didi president Akufo Addo atem papa we didi na tem sa we free amamu no so still ugusu didi na tem so say BullDog fa papa be kire fa wo papa e be kire BullDog president Akufo Addo no bi anim no the whole world ada na wo papa sie na wo didi obi papa tem president no Akufo Addo former president wa ye bia magana fo one wo so ko na say ya tam boode ma no ya fe no papa ko shini be ma te say wo a wo si so ya de medra case abo agwa prison aba what is Akufo Addo akọ prison aba wo ye Kwasia BullDog we jimi papa anope me ma te say asem no na anope na me be hu say wo Kwasia mpani be ma te say wo BullDog wani mo se kwan mu kani wani mo mimrintim sa anope bia yetiem wo be didi Akufo Addo atem because of the BullDog do papa be kire wo hu say wo jimi ti de bia shata ed wani mu ya fom odo wani mu twitwiri biem shata wale de wani mu twitwiri biem de bia wo jimi nti wo fi wati abuofu be ma kan be ma fi Akufo Addo eya wo bra bia na wo ofa bia ka wo de na sa wo Jimmy kasa na ya wo interview ena na Addo be bre no be yese na Kwasia papa Kwasia no kro me na Addo na be bre na Addo na wono bae wa ma hiafo da yesoma ba mu no ono na be bre na wo papa Kwasia mpanyi no ono wo no a sabe wonim nyansa ntino wa ma meto nyansa wo papa no ma me fie ntino ama wo BullDog wo kasa te sabe akwara ya wo na wadi 2 years wonim nyansa enya nwanwa se wo de kraman din ato ho so because oni ye any the way wo sikasa nyina to say BullDog wo back it like say one kasa ho because we ye kraman enya nwanwa se wo hwe ho so e na wo de to ho adi so that say wa meto nyansa e wo ma me no papa fie ntino wonim nyansa na de mu yesi wonim sabe esremu a na wa hwe zongo na zongo ni owei oba be nyini ama busuapan na to na asem si a ya fra BullDog sa Kwasia no so me na metenem wo di na Addo atem so bebere na wo papa kula ti asidi di na Addo na bebere wonim nyansa na wo kasa wontimi make sense bia na wo fi say wo mi wo ye kura o panini toto that's a nensem basa wonya asem wontimi nka Kwasia jimi sa no wo di obi atem ade mu
ma ncha so nsɛm a mɛka no